кайдакту. İstene ha. Kete kus. Ötü gününden gündü Saka kapsayın taptaççılara, Saka sportun sügüriyatçılara. Bugünce olunyu üs harsın olunyu 4 günlerger triumf uğrağayıgar jolloq jukuska korat kiyiniger. Kangalas kapsagaya den sürbe settis tügülün ытыллар республикадағы ол күні барым бұйыл бастықыдың Всероссийской бүтін Россия тағымдағы күріқтейбет. Бола ытылла тұрар, это бүгін етіңітті кәпсияқпет Маман каналға оннатан еккен артын сақа көдірі етінері компанияға Максим Дмитриев, онна мен Александр Посельский, үті күнінен Максим. Оттан күріқтейбет онтан сағаламыта бүгін үс көберінен түз сүз сәттуын ағыз бұғыз тұста хаджар Монголияттан, Кыргызстантан, Таджикистантан, Узбекистантан, Монголияттан, оны тағынан Россия регионларыттан, Бурятияттан, Тываттан, Хакасияттан, Алтайттан, Татарстантан кәлендер бұғыстыр. Бейі олаты мұты тәңе кейсі хаджалар. Онтан Максим отан басы күріқтейі аңырын еме көрдін, туы қаналар кейділері. Сөтігіл үті күннен бұлықтың хақахерін кейін көргірандан көрәтшілері. Оттон бу күрәктеһи сылнаксын ытыллар оннотон уруккутун курдугуттун каналас капсагай ден тон хамыяттон сыспаппакуна үрдүк тахамна күрәктеһи пөтөрүмөчелик сеп кенниттен Оны манчаргын. Онна манчаргынниттен үһүс күрәктеһи де канада агастыгаттакка оннотон сыллата тарахына сүрдәг шөйдүк ытыллар беп боллагана быйыл өссө үрдәтә ден көрөбүн того жетерген оттон манна триумф спорт урагайгар таридилер того жетерген оттон манна төрүөтө Тоғы триумфка ыталлар ден әлбәқ пайкеге етәрәті тоғы жетерген өттін ке Александр Эппенен күрдік. Таз дойдуттан онна арас Российской Федерация субъекттарыттан өссі әлбәқ күттачы білінне. Онны өттіна баам маңнайғы Российской тахамға тахардылар. Сақа қапсағая сайдар, сақа қапсағая инникілях. Күрдік көребет түкін бәғаға маннатын меморандум денеме или баттағыты ол бұта ол күдігіті Киргизияға андыдытаға федерация тәрілінне қапсаға кені. Онтан бұл Киргизияға барар дем бол батақ, мана түшіба бағарылақ, ондан Киргизия тәреліндағына тұқ оғыз деяқы бұта. Мүнчілі тақаттан временнай күдді парпискаланар. Онтан онны тәрелдіққа, онны күрақтегелері оңырдыққа, ари әлбәқ қабаннақ болу ден тол күйттан тұрар. Оннытына сақа қапсағая бұ бүгінгі түйілгеттіна өссі үрдік тахамға таққарын өссі түгіл көрдірер де қанада. Оннытына тоғылан еті арас тахамнақ, үрдік тахамнақ тұстықтар кәлін тұсты хажалар ағыстығы таққа Европаан еді сумо көріңдергер чемпионлары. Оны таханаттан бәлері ме арас ұмықтар бәлерін тоқтақтар көңіл национальный тұстулақтар бұқе барылдан болуын, күреш болуын. Оннаттан ол тұсту бара балалар бейе қапсағай бұтын кетірі әме қыраннан атын да болылар темістеңдер деханада. Оннаттан бүгін олуыны үз күнігер Ырахан яһаннах богостөрү көрө олоробут көрөк бит таганы мантан кеһә ол кудук эрҗонга ага 15 95 онна 95тен үһә үктүр олаттар онна ыдыктабылар бетерәннәргә ага 10 90 үһә килләх богостөргә капсылары көрөк бит ол кенне финалла кеннәртән жаттан күтүләх ыгылак ардархан һин капсылар болуктары доготтор отон сорок яһаннарга номно финалисттер билләлләр ол кудук ракын яһанга беһе олаттар бут лоханы бүйөртләр дигән лорот беһе ол кудук Данил Иванов Айдын Монгуштен булырынгы турнир Ардарханын тыватна хәдер күстәх бәгә күттәх кырыгыды кылбардык акторон төһәддә оны таһанан Никита Хабаров сәнә финалга тагыста дигән әтәкмин барыбын Никита Хабаров үтә финалга Эдуард Максимов горнеттан сылҗарыме бир оттон беһе күлбәккә хаста хәдеркән ракын яһанга
Тумус туттар онотан эрелбип болар. Этене боллагана маннык жана Кыргызстык отон факт теханада этепин багарабын. Бу турдагата Красноярская гойбан реген турниры болду да. Ондан Никита хабара боттон беге сахабут ола сүрдәгән тахарлактык тустан үертте. Хакатын жонун. Оны боллагана ол капсыгытын, ток пар капсыгытын барытын Эдуард Максимов трибунаттан бартын кетен көрөлөр буда. Оннук. Же сүрдәкти көрөпи полоктак хамсыгытын барытын оннотон эрде даганы республикада хамнак турнирдарга Эдуард Максимов гытты Никита хабара бәхте көн көрсөттүр. Элин келин түсөһөллөр. Ja. Олор бу чөпчү әйтер булакына бүтәй капсыгыларын Эдуард Эдуард кайбыда. Кыян турар үс иле капсыгыден болбута саңа жыл олох иннине. Онда же Эдуард полуфиналга тактан төһөр бите. Никита хабаравы. Онотон Никита реваншылар ду хайырды бүгүн. Сотуру онон кеминен билек бит. Ага он киллер бетеренерге эме финалисттер билдилер ол курдуготан. Прокопий Петров. Хаңалас капсагайны 14 түгүлле призера болду бит. Медален кайына. Медален кайына. Уанна бастыр 2 төрүн көмүс 2 борончу медален награда болар. Жо Максим Олох бартын миңнә бәке белер бикин ди. Обайым Александр Васильевич әтерин кугам кытынан истә жабын, хама жабын. Көрдүгән ди. Көрдүгән. Александр Васильевич көрдүгән. Да, ата билин аяк кеменен курактыбыт үрүләк агылыты болуга. Моннан бу курактыбытыр үдүкө трибунага келен ылжытылар оллор. Бочотта кылжыттар баллар рас дойдуттан Россия регионнарыттан бу курактыбыт ЭПП кодук 4-5 дойдуктар, онун тыгынан 5-6 региондар баллар. Олар представительләре манна календарыттан көрө истелер оллор. Оны татылларын өстөрөн местек бит. Курактыбыт диннак бу триумф орагайгар капсагай браханига тына бияхаме билде олорор. Капсагай ара браханига болбак коттон агыстык спорт браханига. Онны Бүтүн Россиядагы турнир болгон спорт браханига болдурар. Ата каңаластар сөрүннән теренди таллар бу бейни битер Олег Валерьевич Еринеев турар спорт министры Леонид Николаевич Пердунов эме турар культура министры Афанасий Ноев эме кален тураллар Афанасий Владимиров эме каңалас эме бир әдә тумус туттар киһиләре. Илтемен народ собраниятын берседәтен хоббиячта. Насип Владимиров. Дөрөдүк хололакта өттөр бу манда. Шу баты күлсә халса эндикене рәтә туралларын көрөбүт. Онотона эти Александр Эмиятен харбытын курдук. Бу кырактыга 470 нагыз кыттачы идинде. 470 нагыз кыттачы идин оттон мен бәмеме капсагай хүрдәк хәгергән көрөбүн. Капсагай бу спортду. Мен билербинен саха хәригәр Самуэль бак кыттачылар кырактыгы болду ди Канада. Бу капсагай кырактыгы. Я онун болонсөп. Кырактыгы. Онун боло даганы. Отон инманари карты көндүрү болонсөп 500 така жута бола Олга Матонны оголор балдар эте. Ами хаңалак кытай болбута. 10 агыст 19 тыллакка онда же бастыгы күнне улак түн 2 догаскары бүт. Оголордак боллата, конечно. Эсэл бир кыттачы. Ол кенетон оголор эри токтоптура. Мытта эржоннорунна бетереннери үтө хаден баарыл мыттара хаңалак капсаятын гран-приден статустах. Оларын оттоння тохтен эмет якын багарабын. Күрәктегиләргә оголор баллара механавар үчүгәй оруннах. Олатыттын капсагай сайдыдыгар иннеке каскет бит болду оголор. Кенләр инне кырыки ого хастырыттан улахан турнирдерге тустаннар. Манны улахан тахамнак турнирдерге каленнар. Атын домуктарга тарики сиге олок. Бәдерин көрдөрө болоттар болла дихтарата боллага. Аны меттен неме көрө Канада дигәннебен. Әлбәк манны улахан тахамнак турнирдерге именно оголору кыбыдай кабары бит. Тох пар яһаны бартын болбакка биле чопчу яһаннары. Бу хаңалас капса осын интернет форматта ытылда турар. Эти ковидтан хагаламыта. Манды гыркан яһанактыры басты күнгә ден. Онтон чепчика яһанактыры 2 күнгә ден. Оннук. Отон эти формата ме атын күрәктегиләр ме эти формата ме елдан бис биттер. Оннук. Ол курдуготтана эти төрөттен боллагана басты күн агын. Тогон гыркан яһанак толу болоттар. 2 күнгә ула кыра яһанак болоттар. Билеген оттон эме сорох турнирлары обычный били режимга көһөрәнерләр ди Канада. Ол курдуготтан басты күнтән халан тох пар яһаны бартын туһуннар. Эме күрәктегиләр бар булган әрләр. Да. Оттон бу капсыгылар 3 А, Б, С көбердеринен бара тураллар. Оны оттон күрәктеги тәтимнә хостык ытыллар. Угун хиннигес болбакка хайдагара. О, хан балар уже финалга такса кусып битеребит дигән. Ки орор сорыя соһуя. Олар да болон чеп. Триумф орагайры оттон көрәчү хин тоғырыспыт ден көрөбит. 2 центральный трибуна аңандыра толон турар оттон бу. Хорохта кыртык хыняланган агаслар багала. Маннатон толорулар эте 2 центральный трибуна. Оннук оттон бу тәһәдәгән ол аңарынан толбуттарын һин Александр Мебән өйдән истибидин булу. Каз бидди кылбар барыгы айылык
триумф толору Нигериан олорор көрдүгө хиллер. Же, оннотон бу Данил Иванов хаңалас хотоя айдын монгу барагар жаманналох. Аддагара тохудуга дебатта. Олога Россия чемпионатыгар биле Виктор Лебедев финалга да хыбытын керете. Кагы бола турарата. Оннотон барын эме көрөчүлөр эме италахаллар денисти бидим. Балдан сыжыпаптен улаган тахамдак тосту келажыр. Балдан сыжыпап манна бу хаңалас капсагар үз төгөлүн кытта хаджар. Эметтон олганамата манна хотторон турада бүгүн айдын мондушка хотторбута. Онтон үз капсагытыгар боронсо медалихин кини таксабата. Ари Кыргызстанда мыгылак. Ардарханатым. Манна Ардарханын бул жаһа келип болтак сүрүн сыла соруга. Ардарханга бирис улахан бүгүн кыйлакка үст-үстүнчө у карчынан берелер. Оны тагынан олох сака бастың тоқтара жахай. Устара орбут батыялара. Оны тагынан сака бастың устара орбут чемпион кура. Үддә кырыгы көрбүдүм. Аны биреләннах 0,5 караттах медаль. Үрдүк тахам. Аны үрдүк тахам. Опса өтөн призовой фонд бу күрәктәге 3 миллион дилләр. Кыйлактарга бары яһаннарга битерәннәр болдун, эрҗөнөр болдун. Убаха 2 местәгә кашпи энтенчәтеге. 3 местәгә отуту энтенчә. Чемпион бехен 2 хүрбе 5. Онна 15 балады ду. О, бастабытта уба берилди. Убахан оттан билинге сыгы тайтты она 10-нчы болду. Мен балыганы көрөмүн, сыйга көрөн кебис битеппин. Оннан бу манна капсагай турнирдергер бу. Сүрдәгә чугай от көс терибиттер. Офсанатан тахама лаппер дәвиттен көрөбүн. Маннан награждениене эрдә центральный экранга көрдөрөр поллактарына билген туспа манна наградной зоналактар. Оннан каз бидди тохтени подиум дем боларда бу. Подиумга баратыгар туспа бәләре менох. Бартын сүрдәгә чөдүк тәрәһендә терибиттер ди канада. Офсанан келинге кемге бу күрәктәге терәһеңгә дә болгон тура болдыр битә. Оннан Котала. Да, коталыгы бар дена хагасете канада. Оттон коталыгы түмүгө hem bir оттон үшөй конкуренцияда турнирда таксанар. Нөрөтө бие билин күрәктәге бит йөреләк агылытын көрө кайын исте кайын, Сергей кайын дагыттар. Гран-при Каңалас Капсагая.
Республика Саха-Якутия – одно из самых уникальных мест на Земле. Здесь первозданная чистота природы, удивительное разнообразие флоры, фауны и многообразие природных ресурсов. Самый холодный из обжитых регионов планеты, расположен на территории площадью более 3 миллионов квадратных километров. Температура зимой здесь опускается до минус 71 градуса по Цельсию. Якутия – это сокровищница, в недрах которой заключена практически вся таблица Менделеева. Одних только алмазов здесь находится около 90% российских запасов. Но главное достояние региона – люди. Якутия славится именитыми сынами народа Саха, которые в самых суровых климатических условиях созидали здесь жизнь, развитие, общее благополучие. Тыгын-Дархан, Мазары Базеков, Илья Шадрин и многие другие именитые исторические личности развивали образование, науку, традиции и культуру для развития будущих поколений. Долина Эркене стала местом сосредоточения лучших умов и созидателей мыслей. Именно здесь, на именитой Хангаласской земле, родился и вырос первый президент Республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев, благодаря которому республика получила новое дыхание и произошло возрождение национальной культуры. Здоровый образ жизни, сила духа, развитие национальных видов спорта всегда были в числе первых ориентиров государственной политики первого президента. Благодаря дальновидным решениям Михаила Ефимовича стали массово строиться социальные объекты здравоохранения, образования, науки и спорта. Были проведены первые международные спортивные игры «Дети Азии», из которых выросли современные олимпийские чемпионы Якутии. Стали массово изучать истоки борьбы Хапсагай, воскресли из небытия и предстали во всем величии имена первых батуров народа Саха: Василия Семенова Кюстях-Бахы, Илья Петровича Кондратьева, Засима Степановича Иванова. На родине первого президента возродилась и загремела на всю республику главная арена национальных видов спорта Хангалас-Хапсагая. История турнира ведет свое начало с 1979 года, когда был учрежден чемпионат по вольной борьбе на призы Ильи Петровича Кондратьева, а с 1998 года он обрел республиканский статус и начал проводиться уже по борьбе Хапсагай. Со временем Хангалас-Хапсагая стал настоящей визитной карточкой Хангаласского улуса. Ну а герои этого ковра становились в один ряд с именитыми чемпионами, легендами якутского спорта. Именно здесь, сегодня, зажигаются звезды Хапсагая. Сюда стремятся для выявления сильнейшего, лучшего борца республики и мира. Здесь ветераны творят чудеса на ковре. Самый престижный республиканский турнир стал местом, где вырастают настоящие мастера Хапсагая. Хангалас-Хапсагая – это арена дружбы, величия и мощи республики. Это пример единства великой России. Здесь сила духа, смелость, отвага якутян. Здесь содружество народов, взаимоуважение и трудолюбие. Это взращивание новых поколений, истинных патриотов, стремящихся к новым победам для развития республики, страны и мира. Мы приветствуем вас на главной арене Республики Саха-Якутия, на первом всероссийском турнире. Жере Саха саргытын салай сыбыт, уран кай уята болбут, төрүт сербит олохтоқтара, ытык Саха жана, айхалан уруйдан, өргөйдөн көрсөгүн, жулурга жулурдак, булгуруй басаналак, сол айы сон сурагырбыт,
Артык айы албанатыр бит. Долан буғатырдар бітін. Күстәк бұхи бағыстыр бітін. Андай дұбыт аттақ қапсағы жыттарын. Начинаем парад спортивных команд первого всероссийского турнира Гран-при Хаңалас Капсагая. Приветствуем команду братского народа Монголию. Представитель команды Дамжин Бацул, мастер спорта международного класса, двукратный чемпион Монголии, призер чемпионата Азии 2016 года по вольной борьбе среди молодежи, двукратный чемпион Монголии 2021-2024 годов среди мужчин. Приветствуем команду братского народа Республики Кыргызстан. Представитель команды Мирлан Улу Бахтияр, мастер спорта международного класса по кыргыз-куреш, мастер спорта по вольной борьбе. Приветствуем команду Республики Узбекистан. Представитель команды Маруф Балтабаев, мастер спорта Республики Узбекистан по вольной борьбе. Республика Таджикистан. Представитель команды Рахмонали Гавлазода, мастер спорта Таджикистана по национальной борьбе Гуштингири, чемпион Таджикистана по национальной борьбе Гуштингири. Приветствуем команду Республики Алтай. Представитель команды Степан Калюнов, заслуженный мастер спорта по боевому самбо, чемпион мира по боевому самбо, многократный чемпион международных турниров по боевому самбо. Приветствуем гостей из Республики Бурятия. Представитель команды Зарикто Цырендандова, мастер спорта по вольной борьбе, мастер спорта по национальной борьбе Бухе Барилдан, многократный чемпион Республики Бурятии по национальной борьбе Бухе Барилдан, трехкратный чемпион Этигиловских игр, абсолютный чемпион международного фестиваля Алтаргана. Приветствуем гостей из Республики Хакасия. Представитель команды Михаил Болганов, мастер спорта по вольной борьбе, чемпион Хакасии по вольной борьбе, призер чемпионата России среди студентов 2014 года, призер Сибирского федерального округа по вольной борьбе. Приветствуем наших гостей, братьев из Республики Тыва. Представитель команды Айдын Монгуш, мастер спорта международного класса по сумо, мастер спорта по вольной борьбе России, абсолютный чемпион всемирных игр кочевников, трехкратный чемпион Европы по сумо, Арзылан Лев по национальной борьбе куреш. Приветствуем команду Аллайховского улуса. Представитель команды Семен Артемьев, мастер спорта Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай, чемпион и призер республиканских турниров памяти Давыдова, памяти Аркадия Никифорова, Чакыртас Хапсагая. Приветствуем команду Анабарского улуса. Представитель команды Джулустан Туприн, мастер спорта Республики Саха-Якутия и Российской Федерации по северному многоборью, абсолютный чемпион Республики 2023 года, серебряный призер чемпионата России по северному многоборью. Приветствуем команду Амгинского улуса. Представитель команды Александр Гермогенов, кандидат мастера спорта по вольной борьбе, чемпион Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай, двукратный призер республиканских турниров по борьбе Хапсагай.
Верхоянский Улус. Представитель команды Афанасий Слепцов. Чемпион республиканского турнира по борьбе Хапсагай памяти Виктора Ивановича Ружина. Чемпион культурно-спортивной спартакиады Кубок Арктики. Призер республиканского турнира по борьбе Хапсагай памяти Алексея Александровича Никифорова. Приветствуем команду Верхневилюйского Улуса. Представитель команды Платон Савинов. Мастер спорта России по вольной борьбе, мастер спорта Республики по борьбе Хапсагай, двукратный чемпион Игорь Манчары, абсолютный чемпион Республики Саха-Якутия, четырехкратный чемпион Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай. Команда Вилюйского Улуса. Представитель команды Николай Николаев. Мастер спорта Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай. Трехкратный серебряный призер Игорь Манчары. Абсолютный чемпион республики. Двукратный чемпион Республики Саха-Якутия. Многократный абсолютный чемпион республиканских турниров по борьбе Хапсагай. Лучший борец Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай 2018-2023 годов. Обладатель Кубка Саха-Арена Азия. Приветствуем команду Горного Улуса. Представитель команды Михаил Иванов. Мастер спорта России по вольной борьбе. Серебряный призер чемпионата России до 23 лет. Чемпион игр народов Якутии. Бронзовый призер всероссийского турнира имени Крылова. Бронзовый призер чемпионата республики имени Тарского. Приветствуем команду Хабяйского Улуса. Представитель команды Иван Семенов. Мастер спорта Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай. Чемпион Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай. Бронзовый призер игр Манчары. Абсолютный чемпион первых всемирных игр национальных видов единоборств. Абсолютный чемпион Гран-при Хангалас Хапсагая 2020 года. Многократный абсолютный чемпион республиканских турниров по борьбе Хапсагай. Приветствуем спортивную команду Ленского района. Представитель команды Максим Шкулев. Мастер спорта России по вольной борьбе. Мастер спорта Республики по борьбе Хапсагай. Мастер спорта Сахада по масс-рестлингу. Чемпион России среди мастеров, ветеранов по вольной борьбе. Абсолютный чемпион. Үтө күнүнөн күндү саха тустутун сүгүрөтчүлөрү, саха спортун таптаатчылары дере бүгүн Сарсын Триумф Боргайгар улахан Хапсагай тусту браандыга болар. Хаңалас Хапсагай ден сүрбе сеттис түгүлүн ытыллар. Бир улахан түгүлгебет быйыл бастыгытын Россия тагымнак турактыгы болан тура. Бия команда саха эригер Жубускайга Монголияттан, Таджикистантан, Узбекистантан, Кыргызстантан бөгөстөр келилер олу тагынан Бурятияттан, Алтайттан, Тываттан, Татарстантан, Хакасияттан, Чувашияттан же ата соллах бөгөстөр келендер же бе саха улаттар бүтүнгөттө элин келин түсүөктөрө. Бейдин төбүнө бу барлық хапсалары бартын кепсияқпен көндіріқпет. Максим Дмитриев, онна мен Александр Посельский. Оннық жаттан білім бұл көріктейбіт үйрелек ағылыты болы тұрар. Сүрдағы шөкеті көттен манна үңкүйләтелер барабанынан оқсолан көрдірділер, сақалы түрі тұттан бұлырғылы үңкүйлері көрдірділер. Онаттан білінгі тұрғынан бұл олаттар ғылжеттар бұдың кітары тәвістен ғамана таққанлар, қаманды бір істебейтелері тақсанлар тұралылар. Онаттан бәлерін манна сүрдағы шөкеті ұлақан экранға тоқ бар сетехелерін, тоқ бар оттан қиылырын құтулырын әме бардың кәпсейлері бет. Олық тахам тахытчы, онаттан бұл манна бары олаттар.
командаларын чehen көмүскәрләр манда 90 турынан кебисләр. Улаттары мандык бир-бир тахартылар. Командаларын оттона тохтаран табличкаларын көрдөрөннәр. Сөйбәһетте. Хакайрын оройнардан командалар әме турбуттар. Бирне бөгө бу Юрий Константинов. Капсайга спорт мастері болар. Юрий Константинов сүрдә шуй команда теренен кәлбит. Улаттар оттан мандаме сохуччу багы кыйлыр әме кайталан хепелгән тот бу. Әбекел бу капсыйларга әме тахарыла капсыйлары көрдөрдүләр. Юрий Константинов бәйтеме оттона субуян Сагаш Улиган спорттун мастері оттона капсагай исехиттен таптыр болан мирне курдуга грахатара оракка бәйт оттона әме багатын көһүнен улаттары әпчияр. Улаттарга представитель быгытнан рөхтейлерге агылтыр жетелир. Аттақ, соллақ, бөгістірбіт. Барып алыр дейқа, сөп. Жолы бейді, бейір-екі, олық. 5 тарбақ егер баттаны қауып, кемнәқ соқтары дейін қолы ұрттымы. Евгений Алексеев соқпыты. Кәкке біріншенің Евгений Петрович білін аты ұсалданға бәйтілі өздігір спорты салай ғаджар. Кенеттен әпетті құлай ғаджар бола манағадан кәлбәті. Сөкем соғыз дейін әтті мана тақуйдадаққа бейделен төбеға қақсулалар ол ғынан барып алылар. Айқан онтонып қылдар бұл Нюрбба. 6-15 килоға сарсын тақсан тұз тоқта. Тывағы ұтылды бұд, Кызыл Қорақы ұтылды бұд, Российская Федерация көмір тұстығы чемпионатын бұрынсы призера. Нюрбанер бұны Айқан Антонов тақанер. Маннаттына көрін кәбіхен, олаттар мандың бейір шөй бадық тағартылар, білігін әртейлер экранға. Әме ол көстен тұралылар. Приветствуем команду Айнеконского вуза. Представитель команды Айнеконского Александр Семечков Мünəxə. İki qıyılaq, bir құттырулақ, бұрынсы мәдәлейін әгісі ексер. 15 келе яғын, Александр Семечков. Онын табу кәлі ғылыждар офсайт тәрәхінтен кірдік. Саллыбыт сөппік болуқтарын ден қаддағыра бәң сануын. Триумф борғая, кені қоңа, от көз, онюра. Бұлырын ұлжеттар бұд, тываттан кәлбет ұлжеттар бұдаттан Покровскайға қаңыласылығығар өксі ғажы өремі поқтақтар. Ота бұлырын әрі болбадақ, әдетін аға бұдың күрдің бірәдеттен, Монголияттан еме манна қастырын дықыттар болаттар балылар. Алтай Республикадықтан, онаттан Покровскай залаттан емескетчі. Жокускай көрат кел бәр кейінегер Триумф спорт орағайығар емескетчі бар болады өйенлер. Онаттан тәрәхіне ме, әтен ағар бұдың күрдің қуаттары көстереме олық тағытчы. Субулугарда оттона улахан спорт орагайы отунан көһүнен оннотона маннык атмосферанан ыларга устуктардак болар. Оннотона бу хаңлас капсагайын тәриячиләре бирдәг шөгөндүк бардан таба көрөннөр бардан эрдеттен. Каста күн барына манда тәрәһәнгә белемне хагаламмата төмен билер менен онда бартыгар әпетнестәктик сыһаннаханнар саха херен спорт таптачыларга бүгүрдү көрүлә. Спорт барахан деген барактире тәйәкә ботона. Өрөндөн айсен семенап тактанар дегиттер. Спортсмен мастардыга капсагайга сахамны гүбүртүгөр спорт мастера бары спортту билерге айсен семенеме бары бекке билягат истагат. Республика мастардыгы ике дөгүлләк призер. Капсагайга республика призера. Республика чемпионы болар жибита. Чемпионы болар жибита. Маска. Битенче оны асаллакка Россия бекте гүлләк призеры болар. Айсен семене. О, бу республика степте гүлләк. Көңіл тұстуға чемпионы қалама бағытора Дмитрий Шадрин қапсағай әмет кені үздәғін олақ. Таптан тұстар. Үріған ехаңға тұстағы жар. Кені бағарбыты болар. Тоғы оңғыда кейрен сөбеті бетерәнерге. Дынан мұратан кені бәйтін Ари ырақын олаттыры тұтыстырын аурдыры. Ари бұтандар дейін, бүдәттер дейін. Дмитрий Шадрин хүрбекке хыллақыттан сақан ұратын сүрдәғын өрді біді. Ол финалға айдын моңғуы арда қанатын бұджайға оқтырын сақаларға сақа финалын бәріқтә біді. Оны тағынан Дмитрий Шадрин күннен көңіл тұстуға тұстар кәмдерігер Яшар Догу болуын Осайны ұлыған тағымнақын ұртыры кеділана турнирдарға сүрдәқ кіргевайды қамсанан оқтыртыр болатшы. Қапсағай бары қамсаныларынан көңіл тұстуға тұстар бәғыз. Денис Максимов сонтар
республика быйылгы булырыңы болар болжа. Булырыңы. 15 келеге чемпионы гана матан бу күрәктәге кине бастыгы биргән бир факторлар. Салгы 2 кыйлак я. Олег Черновка, Америка республика бир лидеригер. Самарайтарда. Жара Николай Иванов татта командадан тахаранер. Николай Ивановтан 2-нче сүрбе. Сыллагы Сахарин Чулу спортсменнің үдігатын ұлан тұратдақ. Қапсағай көті мекай бадақ күрәктегі ден соқ. Кене хасын тұстуға. Сахар республикадан үсті күлләр чемпионы. Әлбәқ республикадағы турнир кайылаға фотолаға талақ құрдақ татты olan Николай Иванов. Онытын саға көтірі хендері компанияға саға қолбамыд төрәшілі бітер кірдік бұхарам бере қайын. Бүгін өттін түйілгеға ұрақан еғандақ бұғыстыр. Кесияқтары үс кияғыңа әр жонлар 15 15-тен үйе бітірәндерге 10-9-тен үйе. Оттан арсын күрі онына орта еғандақтар көн көрес бұл жайақтары. Onu tahanan öttüna elbaq emi köröçü bağırдар bilbete bolu. Olарын öttüna 2 gün öttün ardar kanatın bılcahılar bolallar. Onunla bollağına bir istere na prizi den bollağına atın bolar. Ol kurduk magnagı günge İlya Petrovich Kondratyev biri higer bolar. O da biri higer bolu da Sırdıkkari higer İlya Petrovich Kondratyev Sırdıkkari higer etiler ardarkan ırakan yahannaktırga. Ondan sarsıngı könüger öttüna emi Василий Дмитриевич Семенептен күстәк бұғы қаңылыстан бәлерін олара сәддік кәрегер әме ардар қатбыл жағы болуға. Ол күрдік 2. Әтті 15 кәділі, онына әтті 15-тен үйі. Ардар қан кім болыр әбетей? Ойығы кім олар әбетей? Сәтті 15 яған атырғыдылы бұлырын, онына елдері әғыл, Ларион Андреев. Ларион Андреев бұйылдағаны сүрдәқ күскетік настройкалынан кәлбі полуқтақ. 2 төгіл Kumurutçu ılbıttar bağlar boldu. Elbaqtara boldu. Vadim Semenep kurduk Böğüstür, Ovar Timofeyev, Yuri Starostin, Ilatalı hıcıbıttara boldu onna. Olaren sport Yakutya saytıgar sürdağ şu eddik tuğda harbatlara dedi. Kronologiya. Kim qasılla qardar qanatın budan. Anı bile Respublika çempionatıga bile emi ögöz kurduk Tarskaya kim qasta kaybıtından kürektehi bolardı. Egalasında. Onu kurduk emi oğru xabarı bitten. Kim qasta ardar qana ılbıtay. Qangalas qapsağayın. Bunun notuna Sarser danga çahıgar. Banda kalam baramman Aysen Kilibeyevi köşte hıcıbıdım. Onun notuna Aysen Kilibeyev'ten ayıtla supar. Oğar daqbetten qangalas qapsağayın tühürgeter kissemin dir. Olaren bidde dağını bereliktir. Bu yıl notuna emi uyağına taqsan 15 kilo kisi hacır bu. O kenditten Yuri Sergin'e köşte üper tutatan ette. Aysen Kilibeyev legendalarga kirer dedi. Onu toğu yana ipupar bollağına Erjonlarga Aysen Kilibeyev 5 kilodan haqlan bu da 15 kiloga jeri bar yağınga bardigar kisi hacır boğaz bollar. Bu tühürgega qangalas qapsağayın hürbete sullağı Aysen Kilibeyev 15 kiloga taqsan tustuğa. Ondan bu bihinni bitiger көрін бейбет Прокопий, Петров, бетерәнерге тустар қаңғалас қапсағайды 14 төгілләқ призері болар. Российская Федерация көңіл тұстуға 2-тәкінчекке ғыллақ чемпионы. Ол сетехетін хүтбекке ғыллаққа тықтамыллақ бетерәнерге тақтан қатылабыд. Прокопий Николаевич Петров. Прокопий Петров бұл күрәктігіге номно финалға тақсан олары. Кені үсті қайда ұтақсатшыларын онына ағуын келеға бетерәнерге финалға сұмтартан солдар өгін тұсуға спорт мастарын Иван Кемегітті бұл жығыға. Onun 15 tugullah призер дияқы. 15 tugullah болар боллаға жолата. Сүрбәхетті дәйділді бұттар. О, жабы қаңылас қапсағайын 6 tugullah қиылаға тақсаныры. Илья Тимофеев. Илья Тимофеев өттіна спортсменлер бәлерін істергеріме етәлілер. Бұғыта тахата кейі бетерән дейбет қапсаға жыта Илья Тимофеев. Баттаған кырымағары кәртік білдерерді. Оннық баттаған кырымағары білдер. Bu қаңаластары білгендеренерелері бет Данил Иванов бүйінгі күннәқі герой дейқі сөпкітті. Оты бұға қаңар бапыт кенеттен өсі арда қаңға фисияға. Данил Иванов бүгін күрақтығы бастығын арығар айдын мұн күштен бір самай үстәқ бұғы сұлбарын төхір біде. Оннан полуфиналіне қапсығыға Эдуард Максимовтан қоттыру қамалтатын білі. Оларын оттан кене әдіне қамай бот салғы ардар қаңға кейсе. Жәрі Әйген негедігер
Хаңалас қапсағын 2 төгілләқ Ардарқана Миннеттен тардыла Хаңалас қапсаға жыта Ларион Андреев. Ларион Андреев бигедірі бұраттақ Нюргун ден. Нюргун 2-тінші сүрбе бір лақа Ардар қанатылыға жығыда. Сүрбе лақа. Сүрбе лақа хүбе бірге ұйбан сәмене болады. Наоборотто. Уйбан Сергеев, Уйбан Семенев оқаттан Нюргун Андреев. Оны көбіті. Онан то бұл сәтті 15 келені бұратты Андреевтер Ардар қанға бүдәйік ұсылға кендер алға жалар. Оннаттана быйыл хайдақ боларын әме әйгені кетірі күнді көрәшілер көрек бүт. Кем хәтті 15-ке жереме. Ларион Андреев қатылыр әбетту, әбетер саңа Ардархан бар болыр. Дәрі бұтты ба, құлақтақ көрін бейін кежік Монгустен. Кежік Чымба. Кежік Чымба ден барастығының тұва бір тұмыс тұтар олары. Көңіл тұстуға Нороттор екерландағы спорт мастері болар. Аспыт күйін Дмитрий Коркин атынан түйілге қиылаға болар. Көңіл тұстуға. Оны тағынан Кежік Чымба 2016 жыллаға Гран-при Иван Ерейген түйілге тегер. Бұрынсы медалінен ағарадыламыда. Ол түйілге ғоттан бейге бектер лебедеп бұт Нюргун скірәбі метемекі сүйіптірі. Кежік Чымбалын оннаттан бейге ол бұт. Револьвер. Револи Самсона бәлбәқті көйгір сүйіптірі. Оңа қаңас бірақсы бұт бәғастыр. Кежік Чымба олар. Револи Самсона өшөйдік білері болу. Оларын Револи Самсона манна мен тоғыра көрбәтім. 15 келе яғын ақтар Револи келбәтақ. Ол көрдік оттана бейі ақсамы дегер 2 болды. действующий лидердар. Ама йоға хен бүкірі қапақа кесібәтілер. Тұлы. Үрді қолуақтар. Қақсан әріндер қабілетін әтілдерін өстерін қаян әстеп бет. Президент Федерации стилевого карате. Вячеслав Анатольевич Нестеров, президент Федерации национальной борьбы Аксагай Хангаласского вуза, почетный меценат Республики Саха-Якутия, главный организатор турнира. Резгелли Ишанбаевич Шамилев, президент Республиканской Федерации Кыргыз-Куреш, президент Международной Федерации Кыргыз-Куреш. Үндігі хололақ Сағавды Республикатын тәрілтелерін оннаттана Республика халаячылара таққан туралар деханада ол күрдігі Қағастан Вастакы Афанасий Владимиров таққан турар. Кенеттона Народное собрание үлтімен председателен олбаятчы. Кенетті тігарыттан Сағавды Республикатын спортқа, физическа культуралны спортқа министрі Леонид Николаевич Перденев ортокоттона Қаңалас ұлығын аға бағылыға Олег Валерьевич Иринеев Кенетті тігар бұл турара бейгеметтона бочоттақ ғылжып бұд. Бочоттақ ғылжыттар бұд командаларын представителері, федерацияларын салаячылары. Оннаттона бейге ынқызы групп соучредителі Қапсағай Федерациятын вице-президенті Вячеслав Анатольевич Нестеров. Оның кедіраттана бұл түйет атын таз дойдуттан кәлбет ғылжыттар бұд федерацияларын салаячылары. Оннаттона үндігі олалақты өттір кәрәті болды. Эхетіне сақа серен салалтатын атыттан, үлтімен атыттан, бастақы Всероссийский турнир Қаңалас Қапсағай ағылытынан итеті кестендік әғаддалетпен көңілден. Уважаемые любители Қапсағая, дорогие наши участники и гости первого всероссийского турнира по борьбе Қапсағай, Қаңалас Қапсағая, разрешите вас от имени руководства республики, от имени Государственного собрания ЛТМН, от себя лично приветствовать и поздравить с открытием первого всероссийского турнира Қаңалас Қапсағая. В Якутии нет такого юноши, такого мужчины, который не пробовал себя в этой любимой народом борьбе Қапсағай. Сегодня, когда мы 27-й раз проводим на новом уровне турнир Қаңалас Қапсағая, я думаю, что
те, кто приехал сюда на соревнования, те, кто пришел смотреть, наши гости, конечно же, получат огромное удовольствие от того, насколько мудрый народ Саха оставил нам такие прекрасные национальные виды спорта, как перетягивание палки, национальные прыжки, настольные игры и, конечно же, борьбу хапсагай. 27 лет назад у истоков организации этого турнира стояли люди, организаторы, преданные своей хангаласской земле, любящие спорт, талантливые организаторы. Это Сафрон Прокопьевич Тимофеев, в тот период работал председателем спорткомитета Хангаласского улуса. Это Афанасий Иванович Ноев, который сегодня здесь присутствует в ранге министра культуры. В тот период он был одним из руководителей Хангаласского улуса. И постоянный спонсор и меценат Никифор Николаевич Петров, он тоже сегодня здесь присутствует. Давайте их поприветствуем. В турнире мы всегда вспоминаем своих именитых земляков. Это Василия Дмитриевича Семенова, Кюстак Багы, Илью Петровича Кондратьева. И в честь их здесь на ковре в силе и ловкости, смекалке и сноровкости соревнуются наши спортсмены со всех уголков нашей необъятной Якутии. И сегодня у нас в гостях представители зарубежных стран и наши братья с Алтая, с Хакасии, с Бурятии, из Тывы. Давайте мы их еще раз поприветствуем. Турнир Хангалас Хапсагай помнит своих лучших из лучших. Конечно же, среди них были хангаласцы. Это Петр Ефимов, Вячеслав Константинов, Сергей Владимиров, Прокопий Петров и те, которые сегодня стоят рядом с ними, представляют хангаласскую команду и будут славить эту священную землю. Мы преклоняемся перед теми спонсорами и меценатами, которые всегда откликались на просьбу. Али Забитович Мамедов, вот он на балконе сидит, не пропустил ни одного турнира. Все 27 турниров он посещает и смотрит. Прекрасно разбирается в вольной борьбе, и я в этом убедился сейчас, когда рядом с ним сидел на трибуне. Это Петр Васильевич Иванов, который вдохнул новое дыхание в турнир Хангалас Хапсагай. Долгое время был президентом Федерации борьбы Хапсагай. И, конечно же, сегодня первый всероссийский турнир одним из организаторов на протяжении последних лет и меценатом является Вячеслав Анатольевич Нестеров. Я думаю, что пусть этот турнир всегда привлекает тех, кто может, кто должен помогать и развивать наши национальные виды спорта и борьбу Хапсагай. Давайте мы их тоже поприветствуем и поблагодарим. Но министру спорта, тоже Хангаласу, пожелаем, чтобы первый всероссийский турнир заложил новые традиции, открыл новые имена в спорте и продолжался также развиваться, как и он развивался в предыдущие годы. Я желаю спортсменам успехов в спорте, успехов в турнире, болельщикам насладиться прекрасными схватками, увидеть своих любимых борцов, организаторам хорошего и четкого проведения турнира. Первый всероссийский турнир по борьбе Хапсагай, Хангалас Хапсагая, объявляю открытым.
гости, дорогие друзья, первый всероссийский турнир по борьбе Капсагай Гран-при Каңалас Капсагая открыт. Слово предоставляется министру по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия Леониду Николаевичу Спиридонову. Күннен күнді спорты таптаатчылар, бейге бір еме сөбілір, қапсағай бұт сөбіләтчілері, сақабы сирен олақтақтары, барғытын оттан бұл бейге елдар қамыт, оның оттан правительства, физической культураға спорт министерствотын атыттан, күрақтейвет ағылы бұтынан үтейтік істендік әғадыребін көңілі. Сүрбе әтті ғыланлара түгер, 1997 ғыллаға қаңалас қапсағай аттан қаңалас сиригер, Бастығытын өтілі бұта, бұл сүрбе әтті тұқары қағалас қапсағай көріқтігі бәйтін бұл сақа әрегер әлбәқ күттачытынан, үшігей тәрәхінінен сайдан кәлі, оныттан бұл бүгін бейге сақабыз терін кейінігер жүкускай көріккі бастықы Россия тағыннақ көріқтігетін ария тұры өттені текін барын. Бүгін бейеқі әлбәқ ғылжыттар кәлілер бары көрдігіт, ол көрдігіттін Монголияттан, Кыргызстантан, Таджикистантан, Өзбекистантан кәлін күттіні ұлағалар, оныттан атын регионлардан, бұл Россия регионлардан кәлін күттіні ұланлар бейгі көріқтігіптен кергеті ғалалар ден әтеқін барын. Онын бейгі ғылжыттар бұттығар бастатан тұран бары мақтаны қарын, оның әкендері тон манна кәлбеттерінен ұрыйдоқарын айқалды қарын. Билерге күрдігітті бейі сақа әрігер национальный көріңдер біз айдалар, ол күрдігітті мастарды өт, андайдыға тақсан білген білдер, ол күрдігітті бұл білген бейге ме саңа сүйрен келдерін қаңалас қапсағайыттан сағалан, қапсағайы Россия тағымығар, оныттың андайды тағымығар тағарарға түн үлелі еқпеттен әйеқа әтебін, оныттың бұл бүгін кәлбет өлжіттар бұд, онно көмілі өқтары дейдекін барын. Онын давайте мы еще раз поблагодарим наших гостей, которые сегодня присутствуют, и будут помогать развитию Капсагая в нашей республике и вообще в России и во всем мире. Онан кинлерге өлжіттар бұтығар ұсақалы ұруй! 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 Айқал! Күрақтай әтшілерге бәғыт бәлемгітін көттерін кем күштәқ ол көйдін. Мақтал. За вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд грамотой главы Республики Саха-Якутия награждается Нестеров Вячеслав Анатольевич, генеральный директор НХЗ Групп. Благодарственное письмо Министерства физической культуры и спорту Республики Саха-Якутия вручается Соловьевой Альбине Петровне, старшему инструктору-методисту муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Хангаласская детско-юношеская спортивная школа. Слово предоставляется главе муниципального района Хангаласский улус Олегу Валерьевичу Иринееву. Эдиктабылдақ жоллау жүкізгей көрат олықтақтары, эдик мәні өлжеттері, күрәқ күттігілақтары, бейдейділақтырым қаңаластар, барығытын қаңалас луғын жағалтатын, оны тұз бәм апыттан, қаңалас луғын жонын сәргетін атыттан, маңнайғы Россия тағымна Гран-при Қаңалас Қапсағая арылы бұтынан едейдегі сеннег әғардайдыбын көңілден. Күрдік дағаны бұл сүйірпес әтті ғыл тұқары Қаңалас Қапсағая республика бір бастың көреға болан кәлі, оныттан бұл бұйылғаттан жолдау жоқызғай көріққа төріт өбөгебет Қаңаластар бәбіт сірбедер ұпытығар үйден әрбетінен мен барға мақталбын білдер епін бағарыбын республика салалтатығар, оны чоғалан спорт министрігер Леонид Николаевич Спиридоновқа, оны Қапсағай республикатаға федерациядығар чоғалан
Нестеров Вячеслав Анатольевичка бұ тәрәхіні тәрейен ұйдан әрбіттен із дуғабыттан мақталбы мелеревін. Бұйылғы тәрәхіні тұн білден тұрар манна әлбәқ сүбә мұняқ болбута ол күрдік аспыт сайын бігі республика бұд қапсаға жеттара маңнайғы национальный көріңнер Россиятағы турнирға баран күттан қапсағайға бары үлтік сетихиле көрдірін атын араз регионларға таз дойду представителлері бұл қапсағайы сөбіләнлер олның биһиң рыбытын ылнаннар күн бүгін бұл бейхенче спортсмен кәлін тұрар. Оның себәстен бұл ағаз российский турнир оңырабыд, оны жоллау жүгізгей көрікі бұл үс көберге тоқтағаны атын Россия тағымнақ, андайды тағымнақ көріқтерттен намыға оқ бұлықтақ тен, оның ұттын білім бұлан бұйынан барда өлі бары тұрар, оның бұт әрәхін мантаныла сылдата жүгізгей көрікі бұлан бұйынан болу қаңалас қапсағайын атын атады тұруқ бүттен. Инетен тұран ұттан бұл қаңалас қапсағая ұру-ұрыққаттан Илья Петрович Кондратьев бір егерден, оны бігі бұл кәнекі үс сылға өсі 15 килағылыме абсолютнай келдерәмет ол күрдік күйістәқ бағы Семенов Василий Дмитриевич серейненігер күрдахан тұстуға абсолютнай чемпион бігі бейді дұлақ бұд атын үйедіқтәқ бұд кене атын ататықтақ бұттен сыл сорук тұрын бұжам мұд аттарын хембір өрі тұтан мұд қаңалас қапсағай біріге мәдже кене аттарын үйетіте жәнеті бет. Оның сақа сарынлара, сақа қапсағай жеттері бұл күйістәқ бағы Илья Петрович Кондратьев күрдік бұттығы дағаны әлбәқ атын регионтан, атын дойдуттан күттілақ күрақ бол бұтынығын бейі бәйбет көрінметін көрдіріқтәқ бұд, онына кайыны сетіқтәқ бетчен. Барғытығар, үшігей, кірғыбай, кейсілері көрдіргітігер, кім мындыр, кім жарықтақ, кім бәлемнақ кайдын жен. Бай оларын. За эффективное и плодотворное сотрудничество в рамках подготовки и проведения мероприятий первого всероссийского турнира Гран-при Қаңалас Қапсағая благодарственное письмо вручается Спиридонову Леониду Николаевичу, министру по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия. Награждается Пахомов Михаил Дмитриевич, директор Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. Награждается Васильев Геннадий Анатольевич, директор Государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия, Республиканский центр национальных видов спорта имени Василия Манчары. Слово для приветствия предоставляется исполнительному директору Российского союза боевых искусств, президенту Федерации всестилевого карате Рамилю Габдрауфовичу Габбасову. Добрый день, дорогие друзья. Позвольте от имени Российского союза боевых искусств поприветствовать гостей этого большого праздника боевых искусств. Также хотелось бы поблагодарить организаторов и выразить огромную благодарность и низкий поклон тем людям, которые на протяжении многих лет несут этот флаг борьбы Хапсагай. И как говорят у нас в республике Саха-Якутии, махтал. Слово предоставляется президенту Федерации национальной борьбы Хапсагай Хангаласского улуса, почетному меценату Республики Саха-Якутия, главному организатору турнира Вячеславу Анатольевичу Нестерову. Нөрөднөргүй, бир дойдулақтарым, сахам жана, оның ғырылағы жеттар. Мы приветствуем вас,
всех наших дорогих гостей и братьев тюрков со всех уголков, которые принимают участие в первых всероссийских турнирах Гран-при Хангалас Капсагая. Сағам жоно әйіқанан бейбу терьер бөліқ бары түмсен. Сақа Капсагая хайынның ден Россия уровнер тахарды өт. Мантан хайын барғытын Кыргызстанға isi күлға анды ду чемпионатыр кетәхевет. Барға мақтал. За активное и плодотворное участие в первом всероссийском турнире Гран-при Хангалас Капсагая, популяризацию и значительный вклад в развитие национальных видов спорта благодарственным письмом награждается Иринеев Олег Валерьевич, глава муниципального образования Хангаласский улус. Награждается Шамиев Рыскелди Ишенбаевич, президент Республиканской и Международной Федерации Кыргыз-Куреш. Рамиль Габдрауфович, исполнительный директор Российского союза боевых искусств. Слово для приветствия предоставляется нашим почетным гостям из братских республик. Президенту Республиканской Федерации Кыргыз-Куреш, президенту Международной Федерации Кыргыз-Куреш Рыскелди Ишанбаевичу Шамиеву, вице-президенту Международной Федерации поясной борьбы Куреш и Федерации Куреша России Равилю Уеловичу Нагуманову, основателю, директору Центра развития культуры, ремесел и национальных видов спорта, обладателю государственной премии имени народного кайчи Алексея Григорьевича Калкина Республики Алтай, преподавателю алтайского горлового пения и сказительского искусства Тельденову Миргену Константиновичу. Добрый день, уважаемые почетные гости, уважаемые организаторы, уважаемые судьи, уважаемые зрители и, конечно, участники этого первого турнира по вашей национальной борьбе Хапсагай. Я привез вам привет из братской, на самом деле, республики, из Республики Татарстан. Я представляю Федерацию Крэш России, это наш тоже был национальный вид спорта. И желаю, и хочу, и применим все усилия для того, чтобы эти виды спорта всегда встречались на таких крупных и хороших мероприятиях. Также разрешите поздравить, я считаю, двух главных людей, которые... жителей Саха-Якутия, которые действительно внесли свой вклад вообще в развитие спорта в вашей республике. И это наши, надеюсь, будут партнеры на многие годы. Поэтому мы открываем здесь свое отделение Крэш в республике Саха-Якутия. И разрешите поздравить памятным подарком, во-первых, министра спорта Леонида Спиридонова. Ребят.
и первому вручить вот такую символическую футболку борца Крэш, с именную футболку, где написана фамилия вашего министра. А также главного организатора этого турнира, нашего хорошего друга. Надеюсь, что мы с ним... Это начало только нашего пути совместного. И что мы не раз, представители Крэш, будем в вашей республике. И также приглашаем вас в нашу республику. И на следующий год у нас запланирован федеральный Сабантуй, который пройдет в 2025 году в вашей республике. Также хотел бы подарить подарок от нашей федерации Вячеславу Анатольевичу. Еще раз разрешите пригласить всех в нашу республику. Всем удачи, а самое главное, борцам показать свой наилучший результат. Спасибо. Добрый день, уважаемые участники, борцы. Сегодня Якутске, я думаю, праздник большой. Капсагай – это национальный вид спорта Якутии. Я первый раз в Якутске. Я первый раз почувствовал холод и доброту народа. Пусть братское государство Капсагай развивается не то что в Якутии, пусть в мире тоже развивается. Уважаемые организаторы, организаторам большая благодарность, министру спорта, меценату, другу, президенту Федерации Капсагая Вячеславу Анатольевичу. Этот праздник, это праздник то, что пусть продолжается праздник. Думаю, у нас в Кыргызстане в августе месяце будет большой турнир. Этот праздник тоже, пусть в Кыргызстане тоже будет. Спасибо вам. Хотел министру спорта Леониду Николаевичу у нас этот национальный камчи, это камчи величия, власть. Где камчи шайтанов делать нечего. Благодаря вашим руководством развивается Капсагай. Вячеславу Анатольевичу тоже.
Иван Еремеевич Федотов. Жақшылар, Алтайдан жан езен Саха қарындаштарға. Здравствуйте, братья Саха и братья, приехавшие принять участие на первом всероссийском соревновании Хангалас-Капсагай. Мы очень рады, что приехали из Алтая познакомиться с богатырями, батырами наших братских народов, что увидеть культуру, традицию, сохраненную братьев Саха. Хотелось бы сказать, мы из всех времен, исторических времен, с одной крови, братья, она никогда у нас не прервался. И хоть нас разделяет километры, расстояние, но мы всегда вместе. И хочу пожелать народу Саха, чтобы всегда развивался, когда не болели, а Капсагай шел только вперед, объединяя наши народы, чтобы мы вместе развивали свою страну, вместе развивали свои регионы и вместе идти в будущее. Как у нас говорят, наши лошади на одной коновязи. Хочу пожелать нашим братьям и преподнести наши дары Алтая. А дары это есть природа, есть его питание. Чтобы у моих братьев, идущих вперед, всегда было здоровье, как вечный синий тенгри. Вячеславу Анатольевичу, нашему большому брату и брату народов Алтая, алтайского народа. Главе Хангаласского улуса Олегу Валерьевичу. Наш путь алтайского народа давно уже заложен через Олонхо, через героический быт алтайского народа. И сложилось путь так, что мой друг Субедей, министр культуры, министр спорта Республики Тыва, позвонил и говорит, это год назад, что, говорит, сейчас тебе позвонит человек, и этот человек оказался вашим министром спорта. И благодаря этой данной звонку мы идем в будущее. А народом нашей соревнования
народом Саха хочу подарить песню о дружбе, о родине и о его будущем. Мы благодарим наших почетных гостей и просим занять свои места. Аңлас қапсағайын кетенші өте жылағы бастығы Россиятағы түрек үрілі қалыты түміктен әрі әті білін қыра көрек көт ол кәннеті қиывет салғаны ден әрінер әбет
Эгин егидер оттона бу Ардар Ханадын олбыты бөгөстөр медальдерин онна поястарын көрдөрөллөр презентацияда ол курдук Александретан харбудын курдук медальдерге 0,5 каратта медальдер тутарылдыктыра оннотон бу эгин егидер сүрдөгө чугай чемпион пояха медали онна саханы саха деппит батас тутарылдыга. На медалях представлена официальная символика турнира. Национальный колорит передает... Iki poyas var. 15 kilogramlı kıyılakka Arda Xan'a onun 15 kilitten ühe. Rakan yanına doğuştur. Poyağı bugün olacaktır. Onu tahanan Arda Xan'larga üst tütühünce uğaççınan ebi bereliler. Қағалас қапсағайын ұттына күріқтейетін официальный символикатынан бәдер болар. Көрінас бүкінің күрдік білінгі экранларға мен бәдер ойуланар. Оннаттына медальлерігер, поястарығар әме официальный символиката медаль. Саға республикатын гербәді. Оннаттына тәриятчілер, федерация гербәлері медальлерге бар болуқтыра. Оннаттына білген күнді көрәтшілер ұрғыда істеқай. Doyduta herkeni koçata Kanalas hatanın hüyetteni hüyağa Süggürü südü sirke cohun kanalas ka Çarite keskili kereheli Ay kallana dur Ay yüzüne erkene Uruydana dur Uğudaydo kanalas Bedi mengede Suralı bat suruktar Oyulanır hacuastara Kanalas kayalara Toskul budu duahuta Ay kallara dur Ay kallana dur
айқалана тұр. За комментаторский стол приглашается заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, почетный гражданин Сунтарского улуса, кавалер медали знаменитого комментатора Советского Союза Николая Озерова, легендарный спортивный комментатор Александр Васильев Кердыгин. Добром ярких схваток, справедливого судейства и Ее Величества удачи. Пусть победит сильнейший. Вместе спасем мир спортом. Üçügey terehen kennetten kürenna qıraqtaybitin salgı ıtabıt. Tönce 990 ağısıllaqqa. Pokrovska korakka sport salada da huagaddaqna Alexey Orosh mastaqı bıqıtta. Kultura jetin kıp-kırağız sığanatıgar bu qangalas qapsağaya ambastaqı turniri hağalabıpıt. Tönce 990 ağısıllaqqa bastaqı turnirga. Onna kultura jetigar hüdbetçerekehi körəçi gəlbitete. Olanı behigi bu qangalas qapsağayı halgı tabıttu huaqtu diyen terehen gannitten. Je körən kabihin bu bugün bütün Arasiyata turnirga kovulayan südbe hettis turnir ıtıldı bıtıttan behigi Alexey Orosh mastağı bıkıtta olus üyerebit uanna dolguya bıt. Atık tavıllaq evet Alexey Orosh mastağı het tuana ağız sahan tolan bilgen televizorinden bu tehülgeni köre olurur. Ottan men bu hüdbettis tögölen ıtılda turnirga ikkitin ereköt öten hüdbe beheş tögölen hağılır bın kanılla. Bıraktayıbitin salgı kayın hendiyen etikillerde bihen ottan üyeri kötüsü bile evet. Ağıllığı tuttan hari uğun ken bolla baradağını kapsayı kütüp pıhılaq. Nere üst köbüründen kapsıgıla barıqtara hatta bir hamanda paka iki köbür protokollara bağlı. B onna ıs B köbürge ortoğu köbürgetten 95 kilo adlı Erjonlar ıraqan yahanaqtarga B bölöqqa üst kapsığı manna var evet. Ырыхан яһанда хатта 15 килеттен үһәттен финалга Никита Хабаров онна Эдуард Максимов тахсан олоролорун бары берке билебит. 15 килега Б бөлөккө балайда элбәктер эбит, онтон А бөлөккө коттуруту хоголаттарга 5 болан калбыттар маннаттан. Интерехине капсыгылар баллар эбит, ол кудугутан Баяман Мыктыбековтен кыргыз ола Бүлүттө Ходжар Александр Алексеевич кисеге ол кеннеже. Полуфинал тенге киси болуга Николай Николаев онна Александр Халыев түбеспиктер. Bir kıymetli finalga taqsıga. Onatan Badzul Damjin den Mongolia küstəbəğə. Maktubekov onna Alexander Alexeyev kıymetli finalga taqsırın bizəyə. Jara 95 kilo yahandaqtarga olata. Saqaherin bir bastın qapsağa jettere finalga taqsırın qapsıqların көрөк бүткүндө көрөчүлөр. Николай Николаев онна Александр Халыев. Saqa arena kayılaqtıra. Bihini biter 15 kilolar tustahacallar nomno. Kök konu tatta mümkündür. Arvidas Nikiforov tustahaclar. Gornaytna hıljar. Eder beğos. Aje olurun kini. Aje olurun kıttahacı buta. Mancharo otarga prizora. Arvidas Nikiforov. Bu kabirga olanlara baksa Jomaliya Kırgızistan Maksimuş Kulüp biliriz. Dere onu tenge bu kabirge. Emiye beğostur bir taqsan turunan kabistler.
Табуки охмонуктан тустар ол Арвидас Никифоров бәйті қапсағайға карьератын Платон Егорович Сабинов, онны Вячеслав Иванович Данилов салалтатанан қағылабыта Мадун спортивный комплексқа отчыларға тона көпкіреке оға біп болағына білеген номну бұтын еті бұған сейін етесетен әр жонларға тақсан қапсағайға жарын көріғыт. Соты бағар манна саңа қолмамут көрәтшілеріме балылары болу. Оларға ехетендері бар. Бұйылғы қаңғалас қапсайын көрәғар 470 ағыз бәғыз сұрыттар бұд. Бүгін өттен суббота күн олынны үз күнігер. Опа, Арвидас ол кәңгі көйді. Тере көтәрінде. Бүгін өттен ұраққан яғаннақтық сұсталдар. Хасын кірі ұнны орта яғаннақтар. Еннік күріқтегі кегіна қайдан. Бара. Арвидас Никифоровы ғадделеміз. Өттік кені бір қотырлақ, екі қиылақ бола түсті. Эти кыгыл мануктан тускуды ол мирней ола бит. Илейтен көрәгілдері көрдім. Арвидас илейтен көрәгілдері барын. Дмитрий Жирков тенеметтен бір. Тенеметтена. Ағуан 5-15 килі атағарлақтық тұстуды олы көйбіда. Оннаттан білген Арвидастан дақсан сотторында. Дәрі доғыттар бұл ұс көверге бейе көйбет маннаты бұл мақсат Жумагазиевтен. Қатын әбет бұл Семен Артемьев онына ұтырсашты бұл Кыргызстан ола. Олы оқшайды сұстағаджар. Бір самай қырғывай қапсылары көддері өджер мен көддер қатын бұл. Ол әме тұта фаворит болу сөйірі болу. Қайдағары тұтта қапта кейсе әджары. Онытын бұннене бір самай қылбар бірағыны көддер біті. Накат состой кеден. Бірағи паңардақ бірағы. Бірағи паңардақ бірағы ғана мажа yoğunan. О, қытана бірағы өте. Бейгі өттен өте бейінсетті тұстар ол бұт Любомир Ашейін. Высокий партертан парагиптерин көрді көме майгынныр приемынан қайбыта. Жабы Мирлан. Мирлан оğlu Бақтиярден ырахан яғынағы олар әдәде. Бұғатын Мирланы бет олата. Оны тон әкеніне ұтары бейгі өттен әме бір көңіл тұстуға тағарылақтық тұстуға жауды бұд. Амма аттаға біліңгі тұрғын оттан Анабыр командатын көміске өжер Семен Артемьев қапсыяр. Жәрі Семен Артемьев білген туған орон. Жаныбек тенебет. Сарсатчы бұд, қайдағары көттіққа. Бұғыта тағата бұдты. Бұғыта тағата мағаны. Осын ағастың әтірі бұл қыбы кеннер түріт көріңдері Кыргыз күреш. Жаныбек Улу Стамбул ден. Бұғыз бұл олыттың Үрбөстіргер дері көңіл тұстуға Азия чемпионатын финалиға. Онытын Азия континентінің призері болар көңіл тұстуға. Лохан сетейлек олы келен тұстуға жары бет. Онытын Кыргыз таболын отсынан түйре мұқтар тұстуылара үксін біле стойкаттан тұтығылар боландар. Үрділері олақ күстәқ болар. Онытын бейі қапсаға жеттар бұд біле. Илелерінен әрі бол баққа атақтарынан әметі белен тұсталарынан бағы яқтақтар ден. Қапсаға кестерен албастарын. Өттөттәқтер Кыргызстан командада 90-30 күні кәлбіті. Оғыта бұл неделе вторнигар. Кәлбіттері әрді 5 күнінде. Онытын бұл бейі олыта бұнтан тұстандар ара салбасқа өремек болып тұрысы. Бұтты. Онытын Семен Артемьев бұл қапсығыніне мен білербінен Юрий Сергені қайбыта. Юрий Сергенде онытын еме білуді оғыттан жар Сақа Республикатын спордың мастары бар. Тоғын ағысыллақ түрі жоқ. Онытын білеген кені физкультура учтолынан өлелер. Онытын илен кәмегераттын еме қапсағайдыр. Бұл бұд әрді студенттер сылларығар күске ұмсығыян тұран әтчелер әті. Онытын білеген олыған кеге өләхет болан қапсағайғыттын школатынан дияқанада кесі әджі бұта. Онытын барын әме сүрдәқ тағарыла қапсығы түмігераттын Семен Артемьев қиыны әдіспеді. Оны тәңі ол қапсығы кәнеттен ду, иннене ду бұл Жаныбек Улу Стамбул ден. Кыргызстан Республикатын көңіл тұстуға спордың мастера, Азия континентін екілі ұрлақ призера бәкке қылбар барғылары ортан. 15 секунде қалыла.
Кыргыз ола Стамбул Кенихер Артемия Жаманна ага сөбүндө камдыгында көбүртө таран багарар. Жармана табек канада. Тулуйда. Оны же бу доктор. Жаныбек улу Стамбул үс капсытын номнукайда. Оны терди сергирге таксан аттан салгы. Балыкка калар бравалла. Семен Артемьев бабалыкка түйен салгы бронза медалиһин тустуга. Жаныбек улу Стамбул салгы. Финаллы рихин аттана балыкка капсытын салгыга. Үскө беринен катанак кисилер бар турулар. Бу көбөргөттөн тактабаллах ветераннар кисе хаҗаллар. Онна Сергей Захаров, онна Юрий Константинов. Икки ата бидди хоттурулактар. Кисе хаҗаллар. Жere 15 килляктерге салгыбыт Аркадий Колосов, Ленский ола таксан. Утарсаштын кетер. Аркадий Колосов. Аркадий Колосов. Каңал сапсайын төргетен призеры болар. Мен билер биден онда меттен элбек атак суллах мастердары кайталар. Бететтен мастер норматын толора лиг бегос болар. Оларын оттана мастердары кадары эрисер, бурюссар бегос тегенен. Утарсашты Сергей Рожин. Бәйтен кемереме лох. Үскө тустах жыбыт. Оттан бу келинги оларга токтонул бутабытта. Сергей Рожин. Бәйтеттен спасатель болар ди. Россия харин спордун мастера. Браты Рожиннартан билдестера. Сергей Рожин оттан бәйті едетінен бұғыр хулуспаға өлелер. Оннаттан әме манныға аттақ солақ құрақты хилерге тақсан. Браты Рожиннартан манна улухан вайдара Егор әме тұстағаджар ветеринерге. Тоғуын келеға кайтарита соқ иерден әме маны бәлеті қанада. Егор Рожин оттан әме омсада бұрақ, теледі бұрақ кейі ветеран дейбет кейді. Ондық бәй бола деді. Қая бағар әдір олға тона қора берер ветеран болар. Ол күрдік оттан әйген нейтігер. Кәнділерігер әлбәқ күріқтейіні қалар бұт, опытта, бай опытта бағыз. Сергей Рожин, Аркадий Колосов. Қайтырыта оғы әллер үйісер кирге көн күрсі ажалар. Ауған 5 келе яғын. Сергей Рожин оттана әме қастығы яғынға кисвит бөгөс болар. Бодорда қатары ағаяқ сыллағыда, еккенген сыллағыда. Өріған яғандақтарға кисе хаджы бұтебіп болағына білеген оттана. Жарығын әлбәтен, әлбәқті оттана залға біремет натаран, білеген 5 келеға кисе хаджар. Онна кәйні тұры Аркадий Колосов. Дағыттар маннатан бұ көберге көбет до манна жа кытанақ киси болан әрер. Эйнтрейне киси, аттан бұ Аркадий, онна Егор, онна Сергей Рожин сүгіряченері бейтіне өйдіқтір еден көрді өқайын, манна бұ көберге жа. Республика чемпиона Христофоров, онна Зарикто. Церендон допап. Ден Бурятия, бұқы барылдан тұстудың. Арсарға атыр бұд бағаға. Бурятия бұқы барылдан тұстудығар. Зарикто церендон допап. Оны тағанан өттіна. Бұқы барылдан ден тұстудың тағанан өттін бәйті әдді. Российская Федерация төмін тұстуға спордың мастерын норматын толар бұд бағыз. Оны тәң өттіна кені түрәуіт өскәбін Бурятия тігар. Кенені легенданы кітірі тәңнелілер. Легенда жан атығылар көттіна білерге күрдік. Әлбәқ көріқтейіні көйе құқыдық қанады онына. Енекі көнге әже қанады. Тоғыл кәмге Сергей Рожин онына. Бұғы көстігі бұ республика чемпиона хүббе Аллаға, хүббе бір Аллаға Христофоров татта баяғата, онына ұтарсачыта жа бұ сөтігіл етен арды бұ тұқана Христофор тақы кетті. Онна жем торатта, кейті тұғынен бұл Христофор, онна Зарикто, икен бейте кейтақтар. Жара, Зарикто церендан допапа, иккіті, икки республика чемпионер ерті бәхен. Хоттыру қамалтатын білі. Онна тона сақалар жа, бұдай жонар жене бәйте меттібік оғысту қолыстақ бұттар. Оннық, тона, әте,
Ыктабыллаға бетерәннәр. Тақсандар әннеге мәк көйеллары қотоллары мәк кей қараған дәлбей өрдер. Оннықтана қапсаға ден қайдағы көрдірілер бұлда кендері мәк тақсандар. Республика чейхин көміскүйлер оны тәңген тона бұғырықтегі оттан ұлыстырын честерін көміскүйлер жеңінен. Олар ән оттан первый очередь елжеттері кедері қапсаға таққалылар еркенлер республика чейхин көміскүйлер.